Data wa twese wo mwijuru, Mana mushobora vyose, Mana uvuga bikaba, uteka bigakomera, Mana urema ibitariho bikabashaga no kubaho. Ndasenga mwene data ugiye kumva rino jambo, reka rimwubake kandi rimukomeze, ko rimusanze ntaba ariko rimusiga, ariko rizana impinduka mu buzima bwe no kwimwerekeye byose, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Tugiye gufata umwanya wo gusenga kubw'abantu bagwaye ndetse n'abantu bafise imitwaro y'uburyo butandukanye. Ariko imbere yuko dufata uwo mwanya wo gusenga, reka duhagarare muri ino jambo dusoma mu gitabo cya Zaburi ya 69 umurongo wa 14. Haravuga ngo unshayure mwishayo sindobere, nkizwe abanyanka, nkizwe n'amazi maremare. Imana ishayure ubuzima bwawe. Gushayurwa n'Imana niko tugiye guhagararaho. Imana ishayure ubuzima bwawe. Birashoboka ko ubukene bushaka kumira ubuzima bwawe. Birashoboka ko indwara zigomba kumira ubuzima bwawe. Birashoboka ko abasi bagomba kumira ubuzima bwawe. Birashoboka ko hari ibibazo bitandukanye umwasi yahagurukije bimeze nk'ibiyaga bigomba kumira ubuzima bwawe. Hari ibyago byahagurutse mu buzima bwawe bimeze nk'inzuzi zigomba gutembana ubuzima bwawe. Hari ibyago byahagurutse ku buzima bwawe bimeze nk'umuriro uturira, utwika, utongora. Ariko Imana ije gushayura ubuzima bwawe. Ahantu wari warashayiye, ahantu wari warananiriwe, ahantu wari waradobereye, ariko Imana igomba kongera gushayura ubuzima bwawe. Bivuga ngo Petero atangira kudobera mu mazi. Petero azamura ibiganza aravuga ati Yesu nyabuna tabara. Bivuga ngo Yesu amufata ukuboko amusubiza mu bwato. Reka muri ino ndwi Imana ifata ukuboko ubuzima bwawe ibusubize ku rutare, ibusunikire mu masezerano. Reka Imana ishayura ubuzima bwawe. Reka Imana ishayura amasezerano yawe. Muri business hari ibintu biriko birahomba, hari ibintu biriko birashaya. Gushaya na ahantu haba hatose, haba hari icyo no kwita ibitaka, ibyondo byinshi cyane, maze umuntu yabikanagiramwo agatangira kudobera muri vyo. Ariko rero iyo utarose umuntu ahagaze ahantu humutse ngo agufate ukuboko, ntabwo ushobora kuvayo, ahubwo uramigwa. Ni nk'umusenyi wo mu butayu. Ndashaka gusenga Imana kugira ngo ishayure ubuzima bw'abantu. Hari indwara ziriko zirashaka kumira ubuzima bwawe. Hari ibibazo bishaka kumira ubuzima bwawe. Hari dosiye yawe yashaye, wagerageje kuja mu mahanga biranka. Hari ibintu wagerageje inshuro nyinshi byanka, ariko Imana iragomba gushayura ubuzima bwawe. Ndumva nasenga. Data ubwiza budasanzwe, se umwami wacu Yesu Kristo, ndasengeye n'umwere data. Sinzi ibintu Satani yazanye ku buzima bwe, sinzi indwara Satani yahagurukije ku buzima bwe, ariko ndamusengeye mu izina rya Yesu. Rambura ukuboko kwawe mwami Imana, ushayure ubwoko bwawe, ubakure mu ntege nke bari barimwo, ubakure muri gereza Satani yari yugarariyemo ubuzima bwabo, mu izina rya Yesu. Ibintu byari byaranze mu buzima bwabo, reka bikunde mu izina rya Yesu. Indwara zari zarazengereje ubuzima bwabo, bino ndwara yagomba kumutembagaza. Ino sida, ino kansera, iyi amibe, uyu mutima, aya mafyigo, iyi peretasiyo, iyi asima, aya maso, iyi misonga, ububabare, ibi bivyimba, iki gikomere cyagomba gushaya, cyagomba gushayisha ubuzima bwe, cyagomba kudobeza ubuzima bwe muri Gehenomo, cyagomba kudobeza ubuzima bwe ikuzimu. Ariko ndamusengeye ngo umugobotore, umukure mu maboko y'umugwanisi, kure muri sino ndwara. Ijambo rirambwira ko mu ishagu yawe twakiza indwara. Ndatura gukira ku buzima bwe, ndatura amagara meza. Abagwaye nibakire, ababoshwe nibabohoke. Umuriro w'Imana uturira abadayimoni, umuriro w'Imana uturira abarosiye, umuriro w'Imana uturire Satani n'ingabo ze. Ivyo umwasi yari yarakoze mu buzima bwawe
reka bihinduke ubusa. ibyo abadayimoni bari barubase mu buzima bwawe reka bihinduke ubusa. iyo ndwara ni kurekure, iyo ndwara ya asima ni kurekure, iyo ndwara ya sida ni kurekure, iyo ndwara ya kanseri ni kamangane mu buzima bwawe, iyo pararize ni kurekure mu izina rya Yesu. amagara meza natembe ku buzima bwawe. ayo masa kurya uhereye ino saha mpagarisa uburibwe n'ububabare wakuvaga muri ayo maso. uyu mutwe udahera uhereye ino saha uyu mutwe urakize mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. ubwo gutwi kwazibye ndakuzibuye mu izina ry'umwami Yesu. mbaraga z'Imana reka zikore, ububasha bw'Imana reka bukore, kuboko k'umwami Imana reka gukore hejuru y'ubuzima bwawe. yaramaseterebori yabasate akarimbo wari warashingiwe n'abadayimoni ndagashinguye mu izina rya Yesu. arabavuze ngo ntugire ahantu ugera, ngo ntugere mu masezerano, ngo ntutere imbere, nturoranirwe mu buzima. arabavuze ngo ntuzigere ukora mariage. mbere barakoze ibintu bitandukanye mu buzima bwawe, ariko dasenga mu izina rya Yesu ako karimbi karashinguwe. uwo musozi wari imbere yawe urasenyutse mu izina ry'umwami Yesu Kristo. ndabona ugiye gukora mariage Katolika baregi basate. ndabona indwara yari iri ku buzima bwawe Imana iri kirayikuraho. ndabona imisonga Imana iri kirayirangiza. ndabona umuntu ataryamaga uhereye ino saha Imana igwaye itiro, igwaye kuryama. ndabona umuntu yahora ananiwe buri gihe cyose abyuka yumva ananiwe nkaho umengo yakoze akamana umunaniro ndetse no gucikagurika intege mu mavi, mu ngingo z'umubiri. uhereye ino saha Imana iguhaye amagara meza mu izina rya Yesu. ndabona umuntu amaze igihe adandaza ariko amafaranga ntayabone, yanayabonaga ariko amafaranga akamuca mu myanya y'intoki. amafaranga yose wakoraho yose yamagunyura mu myanya y'intoki. Imana irakuyeho iyo nyatsi ku buzima bwawe. rikata yamandegi basate. ndarekuye umuriro w'Imana muri bino biganza. ndirukariye imhemu y'inyatsi, ndirukana no muvumo wari uri ku buzima bwe. ivyo bakoze ngo ntatera imbere, ntaroranirwe, amafaranga muzeho ntagire ikibazi, ndabihinduye ubusa mu izina rya Yesu. nduguruye no rugendo rw'uyu mwene data yateguye inshuro nyinshi urupfa, ndaguguruye mu izina rya Yesu. iyi dosiye bubise ndayuburuye, agakaribi bamushingiye ndagashinguye mu izina ry'umwami Yesu. ndahezagira ubwoko bwawe, ndahezagira ibikorwa by'amaboko yabo. abakora bahomba reka bakore bunguka. ndatura akazi keza kuri uyu mwene data amaze igihe arondera akazi akabura. ndugura imiryango y'akazi ku buzima bwe, ndugura imiryango y'iterambere ku buzima bw'uyu mwene data. uyu yari ari mu gasuzuguro, reka umuvane muri kano gasuzuguro. uyu yavuzwe ngo ni umurozi, reka umuvane hino shusha abadayimoni bamwambitse. umuvuganire muburanire mu izina rya Yesu Kristo. urugo rwari rugiye gusenyuka, ngwino ugubake mu izina rya Yesu. muye gusubiza hamwe n'umugabo we, muye gusubiza hamwe n'umugore we, urugo rukomere mu izina rya Yesu. izi nzira ziyugaye kuri uyu mwene data reka ziyugurure. niyakire uyu mutahe amaze igihe ariko araririra, akore business atera imbere. Mana y'ubwiza budasanzwe, Mana uhindura ibihe n'amateka n'amazina. nduguruye kazobaregi bakaya, nduguruye mariage y'uyu mukobwa, nduguruye mariage y'uyu musore mu izina rya Yesu. ibikoresha amafaranga ari gukena kugira ngo abashe gushinga umuryango we, ayo mafaranga nayahabwe. aya matrompe yazivye ndayasibuye. ndatuye kuvyara kuri uyu mumama, niyakire umwana w'umuhungu. ndatarabasetereboria unawakire umwana w'umukobwa namwakire. ndirukana ubugumba mu bwoko bwawe. abacitse intege reka basubizwemo imbaraga, abadebukiye bagasubira inyuma. imbaraga z'umwuka wera zibamanukire mu izina ry'umwami Yesu. iyi ngeso y'ubusambanyi, iyi ngeso yo kwisambanya nikamangane ku buzima bwe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. iyi nyota y'inzoga n'itabi, inyota y'urumogi nikamangane ku buzima bwe. ahari inyota y'ivyisi reka asubire inyota y'Imana. uyu mwana yasimiye nasubire kumubona mu izina rya Yesu. uyu musonga nukamangane uhereye ino saha mu izina rya Yesu.
abamwase reka bamugarukire. Ndatuye igikundiro hejuru ubuzima bwe, ndatuye kurabwa neza kuri uyu mwene data. Urakoze mwami kuri kurakora, urakoze kuri kurabohora. Shayura ubwoko bwawe, shayura ubuzima bwabo aho Satani yari yarabushayishije, aho Satani yari yarasize ubuzima bwawe. Reka baveyo mu izina rya Yesu Kristo. Tabara ubwoko bwawe mwana, ishura amadeni y'umwene data, amubujije amahoro, mubera inyishu muri byose. Kuboko kwawe kwiza reka kubasunikira mu masezerano. Ibyapfuye mu buzima bwabo reka bisubizwemwo ubuzima. Abagenda gusubambike, abatagira icyo kurya ubaha icyo kurya. Ndamusenge yahabwe prasera, ndamusenge yahabwe deplacement mu izina rya Yesu Kristo. Ndatuye amahoro mu gihugu, ndatuye amahoro mu mpande zose. Abayobozi waduhaye baha ubwenge budasanzwe kugira ngo bashire ibintu mu rutonde mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze, ndagushimiye. Wowe ukora ibirenge byo dusaba, wowe ukora ibirenge byo dutekereza, nk'uko ubushobozi bwawe budukoreramo buri. Ndagushimiye gukoza ibidasanzwe. Reka ino ndwi babera indwi y'umugisha, uhindura ibyase guhinduka mu buzima bwabo, babera inyishu mu mpande zose mu izina ry'umwami Yesu, amen. Imana iguhezagire cyane. Imana yishyuye umutwaro wawe, Imana ikijije ubugwayi bwari ku buzima bwawe. Fata umwanya wo gushimira Imana kubyikoze mu buzima bwawe. Wawifuza kubandanya usengerwa, ufise umutwaro, ufise inzozi warose zirakuzazanira. WhatsApp yacu ni +257 65 77 339. Mwari kumwe na Apostle Ndwa Kristo kuri Shine. Mwarahezagiwe cyane.